Ni suweng pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksoa, anga Alicia A. Sangma, nasimana dalin koborang ko para katinga. Katabi chongrang, NPP election na tharisowa ni ko taka. The country MDA Sorkar ko matnanga. DGP Police Rang Awareness Campaign no bakho ranga. Adug ni Police Rang dongthong gi drugs Badingipako ni gamandakrka. AYWO ratkaman bol ko Badingipako Rim.A. Chugumagpako barang. Yajani Kulgriksni Thariko, National People's Party Rang, National Committee meeting ko, Constitution of India Club, New Delhi o ngatanga. Ya meeting ko NPP nis kutong Sri Konat ke sang madaktalanga. Ya meeting o bakur anggapa, National Committee ni member rang, kepen adok unit ni President rang o nga. Ya meeting o wamang ribayin pa election ni gaman, adok Meghalaya, Tripura, aro Nagaland na Chanchigrmani ko takanga. Kogbura agaparang baksa golpuan niyo Sri Konat ke sangma, wamang ni party NPP, yari bang pa election na krengen ini aga nga ha. Wamang ni party BJP baksa alliance form kagenma, ani kogbura agaparang ni singa ni kodako, wamang mamang alliance form kajawa ani parakatanga ha. Clear from day one that in the Meghalaya elections, it is not just the BJP, but we will not be going into coalition with any of the political parties. Including the ones with whom we are in coalition right now. So there is no political understanding or no political pre-poll alliance, I should say. There is no pre-poll alliance with none of the political parties, which obviously also includes BJP. Mahindragan Shujilma na kupatya ni kot matung o TMC ni dilgaba dekanchi dishira, NPP ni dilgaba MDA sorkari ko, niyam ni kosa ko koila palgaparum ichkrang ni namgani ni gaman singangaha. MDA government nara adok na may ko takaha. Gamakan nakingan yam grip koila chogapa adok na dakpenik nikako na ha. Salantin adita mandirang yanya asel jangi tangko galaha. Yobosani gaman chinga MDA sorkari ko assembly yo sungrongachem. Andi ba bisong pangnan agan chakani ko onrongja. The kanchi shira andake agan tapang kuaha adita mandirang nisya ni kuneke angaya biapo oko donggapa aro bisarang ko sana hospital ko tharina mengachem. Belsi bonganas kanganya ko tharina senshin khaman jokchem. Andi ba MDA sorkari daonan wako dakat khuja. Kamko aba chingat kinok ane chingna de assembly yo agan jokchem. Andi ba daonan mamangan dakhuja. Sorkari ni ndake thotla ko adok ni mandirang ba rebaing pa election o gisikra again enewa agan dapang khuaha. Ang via na simang sakantian talo na ba ang baksa bakreminga aro na simang ni hasani bakremani ang baksa dungani gemanan ang term gini mansa na songni solo nani gemanan emelyong inga aro mekhang siba na simang ang baksa bakremang kugen ni ang bebera aro simni sorkari Trinamool Congress sorkari naman gen simong ode Dalo ansini batang gaman sumoyo je development rangko anseng development ni rengsi rangko ha raki ansini area rangko matnacem warangko rabai unna gitaman gen. Meghalaya Police Rang Yajani Khurgdok Thariko BK Bajoria College to awareness program ko drug abuse nyamgri badangani aro cyber crime mo phangcha ke dakanga. IPS Director General Dr. LR Bishno ya program ko daktilanga aro janab kuman topic rang o speech agananga. Shri Vivek CM IPS Police Superintendent East Khasi Hills ni, Shri Lakador CM MPS Commandant 6 MLP Battalion, aro Shri Shabir Dakhar MPS Additional Superintendent Law and Order ni, ya program mo bakuranga. Meghalaya Police Cultural Troop, skit aro gid ringani ko dakmisukanga. Management ni mandirang, skigparang, aro chhatro-chhatrirang ya program mo bakuranga ha. Meghalaya Police ni dongde kija drugs badangapa ni aro drugs chakhalgapa o ni ko chadambirang ko chelchakna jutun khani namgapa bithe ko rabaha wamang yajani khurtok thariko saksa mande lamdei pha suchen mangapa jen jowai ni nga wako anti narcotics task force aro district executive force East Jaintia Hills umtirwa check post o Rim.A manha khadongna mangapa khoboro phangchake Shri lamdei pha suchen kalyan asamoni sungring achim uko umtirwa check post o heroin gram chigni point bridok mobile gesa aro thanga hajalsa rchache chotsku baksa Rim.A manha AYWO garubada unit ni nyamgri garuhil so ratkaman bolrang ko badangani ko rakken jegala
AYWO ni President Shri Mekhensing Sangmani aganani getade Nyamgri ratkemen bolrang ratani aro Garo Hill sona nyamgri badengani rang ongenga aro adita changna wamang ni endake badengani ko Rim.A manjok. Songsal ko niro kepaung AYWO ni member rang nyamgri ratkemen bolrang ko badengani ko khobor ko mansowe biapona tharakir yang aha aro bolero pickup number ML0 chat G getham sni getham sku ko ratkemen bolrang baksa damalgri melim rama o Rim.A manaha. Wamang bolrang ko asam mona badeng nar anginga chem. Aro wamang ko State Forest Department ba JHDC ni Forest Department rang ni mamun lekha padung ja ene parakatang ha. Wamang Rim.A man kapagari aro bol ko Forest Department JHDC na Range Officer tura rin si dong paanyo ot na ha. Yan dal na koborang nga nisuing pasakanti kun metela.